Muraho tubahaye ikaze n'akaribu kuri uru rubuga Isuzumiro TV, aho tuganirira uburyo twabungabunga ubuzima bwacu n'abacu, bityo tukagira ubuzima buzira umuze. Muri kumwe n'impuguke MT. Uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara y'igituntu, tuberculosis cyangwa TB, indwara udashobora kujya mu mahanga nka Amerika, Ubushinwa, Uburayi n'ahandi batabanje kuyigusuzuma. Iyi ndwara ni gatiki. Iyi ni indwara yabiciye biracika mu Burayi mu kinyejana cya 16 n'icya 17 bataramenya icyo ari cyo. Amakuru dukesha urubuga rwa interinete www.doctissimo.fr avuga ko indwara y'igituntu yamenyekanye mu kinyejana cya 19. Icyakora amateka yo akagaragaza ko yabayeho mbere y'ivuka rya Yezu. Ishami rishinzwe kurwanya igituntu mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC rivuga ko indwara y'igituntu yahozeho inahitana umubare munini w'abantu, ariko ikitiranwa n'amarozi kugeza mu mwaka w'1954 ubwo ubuvuzi bwayo bwatangizwaga mu Rwanda. Nubwo iyi ndwara imaze igihe kinini, abantu bamwe bayifiteho amakuru make, abandi ntacyo bayiziho. Nyamara ni indwara ihangayikishije Afurika, Aziya ndetse n'isi muri rusange, aho abagera kuri 1,300,000 bapfa buri mwaka ariyo ibahitanye. Muri iki kiganiro turarebera hamwe ingingo zigera kuri 5 zigendanye n'iyi ndwara y'igituntu. Indwara y'igituntu ni indwara ki? Indwara y'igituntu iterwa n'iki? Ibimenyetso biyiranga ni ibihe? Wayivuza ute? Wayirinda ute? Igituntu giterwa n'agakoko kitwa Bacille de Koch cyangwa Mycobacterium tuberculosis. Ikaba ari indwara yandurira cyane cyane mu mwuka, iboneka mu macandwe, mu mwuka duhumeka, mu bikororwa, ku buryo iyo wegeranye n'uyirwaye biba byoroshye ko yayikwanduza. Ikunze kwibasira abantu bari hamwe ari benshi, nk'abanyeshuri baba muri za interina, abantu bari muri gereza, mu bigo bya gisirikare n'ahandi haba abantu bahurira hamwe kandi ari benshi. Ariko cyane cyane ikazahaza abafite ubwirinzi bw'umubiri buke, immunodepressed person. Harimo abarwayi b'agakoko gatera sida, abafite imirire mibi, ababana n'uburwayi budakira nka kanseri na diyabete n'izindi. Tutibagiwe kandi n'abakozi bo kwa muganga, kuko bashobora kwakira abakirwaye bakabanduza. Birumvikana ko umuntu wese wahuye na bagiteri itera igituntu siko ahita akirwara, kuko byitwa ko umuntu yakirwaye ari uko ibimenyetso byagaragaye. Ubushakashatsi bugaragaza ko umuntu ufite ubwirinzi bw'umubiri bukora neza ashobora kwandura Bacille de Koch, ariko ntarwara igituntu. Umubiri we ukazifungiranira ahantu hamwe ntagaragaze ibimenyetso, ariko uburinzi bw'umubiri bwatangira gukora nabi. Urugero, yanduye nk'agakoko gatera sida cyangwa yagize imirire mibi, turavuga kurya indyo ituzuye, cyangwa akagira ibyago byo kwandura indwara zidakira zituma umubiri we ugira abasirikare bake. Za Bacille de Koch yanduye kera zari zifungiraniye ahantu, zishobora kwidegembya hanyuma zikamutera igituntu, akagaragaza n'ibimenyetso.
Igituntu ni indwara ishobora gufata ibice by'umubiri bitandukanye birimo igituntu cyo mu bihaha pulmonary tuberculosis, igituntu cyo mu magufa, igituntu cyo mu nda abdominal TB, igituntu cyo mu myanya myibarukiro cyangwa gonadal tuberculosis. Ushobora kwibaza uti bacille de Koch zigera mu magufa gute cyangwa mu nda cyangwa mu myanya myibarukiro gute? Bacille de Koch zigera muri ibi bice byose zinyuze mu maraso, ziva mu bihaha zikajya mu maraso, hanyuma zigatera igituntu mu bice twavuze haruguru. Nk'uko mubizi, amaraso agera hose mu mubiri w'umuntu. Ibimenyetso by'igituntu ni inkorora irengeje ibyumweru 2, umuriro mwinshi cyane, kubabara mu gatuza, kunanuka, gucika intege, kubira ibyuya cyane cyane nijoro, urushwima, kugira amazi mu bihaha, hakaba n'abacira amaraso ndetse n'abahumeka nabi. Ibi bimenyetso bikaba bigaragara cyane cyane ku gituntu cyitwa tuberculose pulmonaire, ni ukuvuga icyo mu bihaha, ari nacyo abantu bakunze kurwara, kigaragara ku bwiganze bwa 90% ugereranyije n'ubundi bwoko bw'igituntu. Kwivuza igituntu bisaba kugana kwa muganga wizewe, kuko nk'uko twabibonye igituntu gifata ibice bitandukanye, bityo kukivuza neza bisaba kugana inzobere n'impuguke mu buvuzi, nazo zikifashisha ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga biboneka kwa muganga, harimo guca mu cyuma no gutanga ibizamini. Muri ibi bizamini harimo ibizamini by'igikororwa, urugero igituntu cyo mu magufa cyangwa mu nda gikunze kugaragarira mu guca mu cyuma nka scanner, naho icyo mu bihaha gikunze kugaragarira mu cyuma nka X-ray. Ukeka ko urwaye igituntu bisaba kujya kwa muganga ndetse no mu bitaro bifite ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, kandi ukivuza hakiri kare, kuko igituntu gitinze kuvurwa gishobora gusigira uwari ukirwaye ubusembwa bw'ibihaha cyangwa ubw'amagufa, burimo ubusa n'inyonjo cyangwa pararize. Kubera ko igituntu hari indwara yandura, aho umurwayi w'igituntu aryama cyangwa ari hagomba kuba hari umwuka uhagije, agafungura amadirishya mu gitondo abyutse, akagira isahani ye, akagira igikombe cye, kandi rwose ntibikwiye kumutera ipfunwe ngo yumve ko yahawe akato, ahubwo ni mu rwego rwo kurinda inshuti ze n'abavandimwe be ngo atabanduza. Ikindi, akwiye kwita ku gufata imiti mu buryo bukwiye. Imiti y'igituntu ifatwa mu gihe cy'amezi 6, ariko nyuma y'ibyumweru 2 ayitangiye aba adashobora kwanduza abandi. Ikindi kintu abarwayi bacyo bakwiye kumenya ni uko atari byiza kubihisha, kugira ngo abavandimwe n'inshuti ze bamenye ko arwaye, bamufashe kwitwararika, ntibagikwirakwize. Muri icyo gihe cy'ibyumweru 2 na mbere yaho, umurwayi asabwa kwambara agapfukamunwa. Igituntu ni indwara ivurwa igakira, ariko iyo kitavuwe neza kirica. Kukirinda birashoboka. Icya mbere ni ukuba ahantu hari umwuka uhagije, kuko n'iyo umuntu yaba yahuye n'ukirwaye, twa dukoko cyangwa bagiteri zitera igituntu zibasha gusohokana n'umwuka uko ahumetse. Mureke rero twese hamwe dufatanye tukirwanye, tukirandure burundu muri iyi si yacu. Turabashimiye, naho ubutaha wifuza ko ibiganiro nk'ibi by'ubuzima biba akagaruka iwawe,
kanda ku nzogera wiyandikishe. Mugire amahoro.